Ka riro mautere atu, ka hoki mautere mai. Koe rā tētahi o ngā whakaritenga I roto I te whakataunga kokoraho a Ngāti Manuhiri me te karauna. Kei te whakahokia ki te iwi nei te motu o hauturu I te moana o tīkapa. Engari, mā te iwi anō o te nuinga o taua mautere e koha atu ki ngā tāngata katoa o Aotearoa. Ko te rohe o Ngāti Manuhiri te tomokanga ake ki te tai tokerau. Ko manga whai I te raki ko te awa o Ōkura I te tonga o te motu o hauturu. Kuia tērā ko te takiwā o te iwi. Nā, kei a Roy Hananuri ngā whakamahukui. Ko te motu tēnei o hauturu, kei te manawa tēnei tāunga I te kokoraho a Ngāti Manuhiri me te karauna. It's important that everyone understands that the give back of Hauturu, our iconic island, is to the people of New Zealand, not necessarily back to the Crown. Ko te tuatahi tēnei whakataunga kokoraho mō te tai tokerau. He wahanga o ngā whakataunga maha, ka manako hea ka oti I mua I te tau 2014. In 1895 we were evicted off there, forcibly evicted by the Crown and agencies of the Crown. The raupatu was long and deep for us. It's always been a grievance ever since then. Nā reira, kia ea I ngā hara a te karauna, he iwa miriona tāra te tahua pūtea. He tata ki te whitu tekau miriona te wāru o ngā whenua me ngā rawa. Ka riro ki te iwi, he kotahi ira rua heketea ki runga I te motu o hauturu. And we have a deed of title over a proportion of the island to put our whare and our kāinga and our mana whenua and our footprint back on that island as a cultural aspect that has been forgotten by the Crown. Koira I te hio ngā whiwhinga, kei runga I te tepu whiriwhiri, engari kei a Ngāti Manuhiri te whakataunga whakamutunga. Oh, we're very excited about that, for the new pathway forward for all of our people, especially our rangatahi and our mokopuna moving forward, and we think all things considered, we have a reasonable settlement. E tūmanako hiana ka waitohungia e te iwi I tō rātou kokoraho me te karauna hei te marama o Haratua. Roy Hananuri, Te Karere.